Subscribe kalian notifikan di channel and bell icon click di sekarang online tricks di job information video mana bagi. Hello friends, जों दिनै हाइटेक सेक्रेटाल जॉब रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन डिटेल्स हाइमालायनाय ओमो फाइकेन नेहरू युवा केंद्र समितिनि NYKS और बाइके एप्लाई खायनाय लास्ट डेट बफ्रो क्वालिफिकेशन बेसिक एग्जाम फी बेसिक कंप्लीट डिटेल्स हाइमालाय ऑनलाइन ट्रिक्स दै गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब इनफॉरमेशन सबसे सिगां आपडेट मानना के चैनल सब्सक्राइब खायनायनि तफकदि तै और जगह डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वेबसाइट नि लिंक आं लिंक दिरनाय फ्रेंड्स ताबो जों नोटिफिकेशन ओपन खायनाय लायनाय फ्रेंड्स ओमखा NYKS नेहरू युवा केंद्र समिति नि ऑफिशियल नोटिफिकेशन और जगह गोबां पोस्ट नि रिक्वायरमेंट दङ फर्स्ट दङ डिस्ट्रिब्यूट कोऑर्डिनेटर सेकेंड जूनियर कंप्यूटर प्रोग्राम थर्ड हिंदी ट्रांसलेशन असिस्टेंट लाइब्रेरी तै कंप्यूटर ऑपरेटर तै असिस्टेंट कम टाइपिस्ट तै स्टेनोग्राफर LDC लॉयर डिवीजन क्लर्क MTH मल्टीटास्किंग स्टाफ और जगह ऑनलाइन ऑनलाइन वेबनो ऑनलाइन ऑनलाइन ऑफलाइन ऑनया तै ओपन ऑनका 19/7/2019 तै और जगह एप्लीकेशन लास्ट डेट ऑनलाइन 7 August 2019 तै ऑनलाइन एग्जामिनेशन फी रक वेबनो मारिनाय जगह जार कैटेगरी वाइज पोस्ट खागजाब दङ नरक नायनायदि जार कैटेगरी वाइज UR SC ST OBC PWD बेफांनो जार कैटेगरी वाइज पोस्ट दंनाय नरक हमके चेक खायनायदि आं आसे सालिया तै डिस्क्रिप्शन बॉक्स आं नोटिफिकेशन नि लिंक दिनाय वीडियो नि फर्स्ट कमेंट को नरक नायमानो तै ओमो क्वालिफिकेशन नायलायनाय जोंताबो एलिजिबल फ्रेंड्स और जगह जोंनि एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन नायलायनाय डिस्ट्रिब्यूट कोऑर्डिनेटर होंगे यानी पोस्ट ग्रेजुएट तै डिग्री 3 ईयर एक्सपीरियंस तै रोल डेवलपमेंट नि 3 इयर्स वर्किंग ऑन नांनाय डिस्ट्रिब्यूट कोऑर्डिनेटर होंगे तै और जूनियर कंप्यूटर प्रोग्राम होंगे मास्टर डिग्री कंप्यूटर साइंस BA MCA recognized university ni khajawonanai working experience 3 year working experience tawna nangnai PG degree rok tai Hindi translation master degree recognized post khajawona nangnai tai Hindi English bebangno speaking tai writing bebangno sainana nangnai degree PG khajawona nangnai tai aro assistant ni qualification hingga degree of recognized university ni nangnai 3 years experience tawna nangnai tai aro working experience rok PG degree rok khajagong hangke sawo taibo library science ni recognized board ni khajagonai degree ba diploma befangno library science ni forejagong nangnai tai 2 year experience rokbu tong hangke taibo sawo tai stenographer ni 12 pass ongna nangnai tai stenographer khajagong nangnai 1 year tai English Hindi befangno saimana nangnai typing tai skill typing ongnai oro stenographer ni tar operator ni graduate ongna nangnai tai skill development and khajawna 1 year experience 1 year certificate ongna nangnai computer operator ni ITI jasani phano tai oro jaga account kam typist angke BCom khajagong nangnai degree recognized university ni tai typist speed 13 English tai 25 Hindi per minute tai working computer working kahangke saiman jagong nangnai 2 years experience tangna nangnai velaino high qualification tongo usurong ni tabo LDC hingke law division clerk 12 pass hingke no tai computer knowledge typing speed tongke ongnai 35 power English tai 13 word Hindi oro skill test seminonai tai exam ongnai asangno tai last dewa multitasking staff MTH और जगह matriculation metric passing के नौंगनाई ताई और निनी training basic training हैजन रोगों खाएंगे ताई बचाओ तासेनो ताई और LDC by MTH BC जोटनो प्राइनो apply खाई मानाई जरा कुचुनी eligibility टोंगनाई रो खाई मानो ताई और बेपांगनो age limit 28 years निबी सिंगो टोंगनाई रो जोटनो apply खाई मानो ताई कोएक्टा stenographer of seminar 27 tai MTH 25 year পর্যন্ত যতন তাই apply খাই মানো 28 year ni bisingal jotono apply khai mano LDC by MTH
jotono faino apply khai mannai tam fainai general knowledge English language tai oro tamo exam fainai tam pusni befangno norok nai tik hamke English knowledge general knowledge GK befangno awareness rok befangno tongo apply khai nini photo signature left thumb impression tai nini writing befangno oro norok nai dik befangno tam nangnai norok apply khai mani link tolau description na ang link read nai norok apply khai man majar application registration and YKS ni official website tongo tai online apply makai ne oro email ID ni email ID nangnai tai oro application fee OBC rok mail 700 taka nangnai tai OBC female hengge 350 nangnai SC ST rengge free no khai mano norok jotono friends joma YKS ni notification omo jar state na exam ongnai skill exam tai practical exam rok befangno jar state no ongnai alada state ongnai tai kono fano query tongkangke tolau comment khaidi tai Instagram tai Facebook follow khaidi omo helpful video kangke like khaidi share khaidi tai channel subscribe khaidi kaham tong di kaham wansuk di kaham nai di hambai love you friends